Motoka y'ekika kya Fuso Fighter registration number UBG 090 Kashare S ni yebire yokorire ente zo kubagerizo ba Christmas kandi bire nezi yo mu kikomera cente echa Chenshama. Motokeji egwira rutindo rukwatanisa Kiruhura district hamwe na Mbarara orukutaho mutawuni kanso ya Chenshama ecabatura bayotombitira bebembezi babo ngo batwire barukutere nduru abwembera mbi yorutindoro bazuma shashira mishoro yitu shakwenda ngu tunge embere benungi wakatwakaha orubuto bathoza ka burantone turaba bathoza accident ete yabaho naningerebera urubuto rujoyinga Kiruhura namba abaho motoka yafite igipakirinde kenye aha to wa boda boda ato wa uwende kaza kuzo wa boda boda fisto etaninga egwa kumurdiye pasite na no mujero eje motoka kusakuba umeninyerebera na misho motoka yizaje wa boda boda ya hindoku edachikemwe motoka ya enejero kuya izgaini makiyaza yetu so ya gwampara tikuja ya agenda mpora asoro katarindo barwe katero karba nani tuno kumantu bayesente zitakwa sasa kabashuru nito iyo mpande gumbere baba sabab abantu ba government bakoro kwegwire cyabe cyo busase nguto yiti yaceka haza government obutu bashaka ababara ngutiya turwanaho okurgira abashubuzi ente zurukwingana 29 embuza 32 hamwe n'enta 19 biferireho abwa TV West Evans Taremwa umurikashari Mbarara.